markaas meel kasta waxaa marisay lacagta si deerti wuxuu geeyay xagga Idooriya Soomaali kale u geeyay wadi fahmtay Soomaa afar beri markaan ka maqnaa baarlamaanka carruurta kulliba ka soo kala carin jaamacada Soomaa meesha aad barantiin hadda may dib haddana isku urursan hayso ilaa wax moogta markii meel la gaarsiiyo when you disrupt it, it takes time again to take it back to the level. You get my point? It takes time again to build up that institutional framework, even if the managers are good managers. But it takes time always when you destroy a system for you to go back again to the system. But what I'm trying to tell you is this. Muslim kale oo idigu dhaxnool oo Soomaalida waxa yaryarka oo loo qabanaya dib ha u arkina magaca ka weyn wax kastaba jaamacadii aniga carruurtii geeyay ay u badnaayeen carruur magaca idinkeeda la wadaagaan oo absamee oo ka soo tageen meelaha la yiraahdo Ethiopia iyo meelahaas Soomaalida kalena ay ku jirtay haba yaraatee oo kon kale uga badnaayeen anu markaa ka dhacay baarlamaankii dad muxsiniin oo Soomaali oo aan ogaadeen wana absamee oo isaaq iyo dadkii kale oo deganaa Somaliland ayaa ka bixiyay oo dheheen ninkii madaxda jaamacadii baa siiyay scholarships oo dheheen right off ma faa'iido samida faa'iido hadda tiraadaan hadii isu tagay laba cunug ay door wax yar u qabtay asla waashaan oo ka dhigtaan headline how much more do you lose ninka dadka isku wado oo ka dhashay oo magaca ku soo jeedo it's a credit to you it's a credit faa'iido weyn bay ku tahay how can I ninka governorka hadduu caadil noqdo oo dadka oo dhanba uu gaaro dhib ha u arkina waa wixii loo doortay weeyaan laakiin haddaad tiraahdo dheefta hebel uu siinaya anay uga habbooneed waa kow oo naar baa u dambeyn hadduu saa sameeyo ilaan xilki la saaray waa xilki Garissa County آخرنا بري أستجد إن عربة جري كرت مركا وحندين شيء مدحدين إنديه إنها بوحيان وتعندين شيء نكمل مدحد وعدد كجربها كتاين هذه أفر إلا ما تنكسر على الله قدك إن عيبتي سلت هذيو نكدت أوقف عن عيب ويانا عيب لهذيانا معها صدقة ليست صدقة بل هي سيئة وحرام ووحنا طلوقا عيب توالى الدمواه وناقل الصوص سارة مركي هذا حلت تلدها توالى نستحيا هوس بدك تلوه الشيء سوق انت اللي راح يستقل انا رمبا الشيء رمت هذا وقرم رمبا الشيء يعني هبل سوا يتنادي رمت وقرم لو ما باهنو runta waa inaad dhigta asagu saarto taawaniya waxani waxa ba ka qaldan iska hagaaji hada koor baa la sheegay niman xabashi oo ciidan baa imaatay iyagoo qoryo aruurinayaan yaa qoryo haystaa bali nin reerka ka dalateen anaa ka dhashay kamid baa bixin anu kale runtu ilaahay ba og yahay mid baan haystaa iyo laakiin gaar ah laabsan nin oday meesha jooga waxa runta sheegay qorna sheegay ha turjubaan biro la turjubaan hayno wala sheegay biro maxaa أصلاً والله هنا أنا ولا ما بقدر ما حد فايد ما حد فايد ما يف ها oh you know I'm a Democrat you know I always talk the truth nonsense what's the truth that you're talking about who tells you that you have got a monopoly on truth how many intellectual forums have you sat down how many books have you read how many issues have you discussed how many case laws or cases that have you studied to give you the impression that after doing all this research for 10 years, I didn't think to get a خلط هاي والسنة ما هذا صميم. وهذا كيسو وهيك أتكفى بسنتها ولا كأنك توصل فيسبوك يا تويتر يا هبل يا كم يا هذا كله ردو والعرض ولا كنا تصوصر تو الشغال كذي قطو وخلطنتها. لكن وحديعي لما ولا لإني إسلا شيء كمان. أنا وحرم هذا إيران بقول بيجي جالس تمشي. نكره ولا كي هو آدم رد على الهنا وربع كرسي بيجي جالس تمشي. كون كانوا قلنا أجينا وين هم بيجي جالس تمشي. Let us now go to the market of ideas, how to convince you, the rest, the elected themselves, and tell them, look, I'm able to do this and this and this and this and this. I have a track record for this.
Don't look for the weak points of your friend. Sell your own strong points. هالرادين إن MP أو كجرا برلمان مسقف MCA أو كجرا مسقف كله كجرا أبيه سنة صارته وحد رادي سا وحي ما أكسنا هذا قاعد صمين له وصلاه هيدا كوي يبصن نوعه إلا مركز سوق التجديد عن بدأ كذا وضو فرفيرينية متبقى دكتي متبقى يرعيهين متبقى لنا كبر الشيء تي معلن عاير منطقة هذا ليس صمه هذا السوق يسجى السوق يسجى هذا عن باب ما أرتقاد وقرحسنه هذه اللغة تنسيب هذا اللي هذا مركز ورد مسك you end up in the back وهذا قلت صمه take your ideas there sell your ideas to the people and the electorate let the electorate on their own decide they're going to vote for you and in the process make sure that you always maintain a decorum. You always maintain a respect between you and the other people that you're competing with. That is exactly how it is Islamic. Mark, the Republicans who are going out there and talking about one another. Have you seen the Republicans and the Democrats having a debate on national TV? CNN, Al Jazeera, BBC, Mark, have you ever seen Trump, who is the most, in my opinion, the most... I'm looking for the right word to describe him, but for lack of a better word, the most arrogant, the most opinionated, the most extreme, very difficult and very hard ideas. He doesn't talk about personalities. He only talks about personality to the extent you believed in this. This is what you voted for in the Senate. This is what you tried to do when you were a governor. I'm going to do it differently. I'll do it A, B, C, D, E, F, G, H. He doesn't talk about his family. He doesn't talk about him and call him a thief or whatever it is. He's called him a liar for the first time. For the first time. In my, God knows how many years, in my 30 years of watching, 35 years of watching international debates on these things. This is the first time we're seeing people who are, Donald Trump talk the way he talked. All along in the past, there used to be a certain decorum. حاجة شرف ير أوضتك يكون لك نهاية. أنا إسلام بان هاي بالله عليكم مسلمين بان وأنا لفري إلهي بان نفري. نينك مركب محمد حسنات كاذبة لقى قالي. دم بيجيسي بالله قالي. بركي دم بيجي الله مهدر الله حسنات كلقى قالي. مركب دم بعد وش قيسان يسوي تكنا يسوي محكس تصم يسوي حاجة كتكتئو زكاة بحين يسوي أهل النار بعد نقول محاله تد الحمريس سجوكته. Dalinyaroi discuss ideas. I'm treating this more of a session in which I'm trying to advise this younger generation on basically what I think is what I have acquired over these many years, because I'm 60 years old today, and God knows how many more years I'm going to be with you. But I'm telling you this so that you can still look back and say, our uncle told us A, B, C, D. And you can use that one in your future life. Hakudda lina. Simple minds discuss people. Medium minds discuss what? Events. And big minds discuss ideas. Always be the ones who are discussing ideas. Discussing ideas. Don't discuss people. All of us will be there for a very short period of time. I think okay, we'll see the mother here. Nadif Hawati 5 years. After the 5 years, I said retired. Was going to order. مدحوين ويستايدوا أكلوا وبنين قبل أنه بيوصلوا وصلوا عمرها. نكستوا دمبو. كلوا لي زبائن كينيا زي أنقذ مين. محمد السيدي محمد داهية. تذكر صلاة كيسار ربنا وحياة. This is your time. The time is now for you to pick up these ideas, because whether we like it or not, we are bound to leave the stage for you. We have no choice but over a short period of time, leave the stage for you. إذن صوت الإنسان. إذن كضبع في عن دين توناكسن ولا لمو ولا وحقل هذه الخاصة قبصته تركوا قبصته. وحلا لبحكم صوت المشي هذا ودمو هذه within your own authority. If you are a senior officer somewhere, doing it justiciably and everything else, Makasi to, you proceed on, take over these big responsibilities and move on. And that's what Karaka the Bayana had done.